Chief Minister amana atopa leibak kainaba wangang bahonade leibak macha tadaba thawongni haina CPI gi State Secretary Dr. M Narana phongdokre amadi leibak ki damak thawai kathokraba BSF ki thongna phavalan mi singbu ningsingduna mini marathon pangthokre Kurumjari ISTB ki Manipuri paumiyang tabiri pa pumnamakpu taram nokjari haudik mapung oiba pausing aigi furup ki wakhalol da satnarabadi ekhoi masel gi marakta nungsinabagi changwalakani masina tungda amangba oirakani haina Education Minister Dr. KS Ratan Kumar na phongdokre Tumuyon Kolenda laiba Maram Government Adet High School bo mapung phaba High School da onkhatpagi thoramda wafamasi phongdokibani Thoramada IFCD Minister Ngamthang Haukip, Education ki Commissioner M Lakshmi Kumar, T Kulen ki Chief A Maraiva Susaruk Yaki. Minister na Education yaujabadi tawkhat palamda mama oibangam loi malem gi tawkhat mai kaida hidanarba matamasida education da ahin mamit ing changba tangai phade high school asigi tangai phadaba machak sing angamba thakta menkhatna ba honagani haina makhata na phongdoki. That will bring no change to the society. Apoi society ka awong soro ko mo apoi state ka bazu sabal ko ki hota bazu mani hanna ba ko gele. It doesn't benefit any part of the community. Ka ko community ma ka ko ni ko ma dasu mazu apoi ko benefit ko dasu na te. Because benefit is for the way. To ni ba benefit ni ko le ko ma dasu te ko space ke sa apoi ki koloni same na ko hoda ni मार्का एक प्राइवेट का जैसे कोई न्यू स्टाफ का आता है तो वो ना मतलब मसलूम मतलब से अपन आई की कम्युनिटी आई की ग्रुप की हर एक हाल का आई एक ट्राइब की है मतलब वो आंदा की एक्सक्लूसिविस्ट के मतलब वक्त होना मतलब सब तारगरी मतलब will not bring any good to anyone. Commissioner M Lakshmi Kumar na Government School Education Phagatna bakan hotnari sahi khara asida Government ke school singi phibam yamna phagatle haiki Minister Ngamthang Haukip na chawkhat pahaibasi education na purakpani mafam asida matam sangna high school ama thamnana ba miyamna ninglakpa adu ngasidi thungle hena phaba mahiroi kaya puthoktuna higher secondary gi thakta ankhatna ba hotna si haiki Si Minister amana atopa leibak kainena ba wangang bahawna de leibak macha tadaba thawongni haina CPI ki State Secretary Dr. M Narana phongdokre Handak Nagaland ni Minister T Ang Zeliang na Manipur da laklamlaga Manipur kaiba yaba wafam phongdokpagi matangda CPI ga wakal manana satninari ba CPM CPI ML Liberation Forward Bloc ZDU ZDS samadi Aam Aadmi Party yauna party taret ki apunba mifam mangasi ayuk pangthoklaba matungda mahakna phongdokkiba wafam adu akan mamong da condemn tawba haiba warep lauki Warep adugi matung ina ngasi paugi mifam pangthokuna Dr. M Narana makhatana Manipur amadi Nagaland Indian Union gi makhada leiba ngaktani atopa state ki interest sokadaba wafam ngang bahawna de mahakna phongdoklamliba wafam state asigi mipum khudingmakna yaningfam thokte TR Zeliang Manipur gi maramda kaya mukhangbagi haiba wahang hangningai oi Nagaland na sarkar pariba si BJP ga khusamna duna chatminaba sarkar ni hiramasigi matangda BJP Manipur Pradesh na tumina license pham thokte center ki lusingba singda isu asigi matangda wakat pham thoi asigumba wafam makhata na phongdoklabadi Manipur da tungkoina gyan tanada ba wafam kaya lakningai oigani haki BJP gi statement pajare adu Nagaland gi government asidi BJP ne support to BJP or government amane Loina center si BJP na lead torga pali ba sarkar mane the so called NDA government led by the BJP Sri Narendra Modi adurgadi aina suggestion amatang tawjaninge Manipur gi BJP da moina ngangi ba mayam du ngangbiyu but thamoi sengna ngangbiyu loina na Center Sarkar Paiba BJP Masung Prime Minister Home Minister da Nagaland ki Chief Minister na
सिगुम्बा खोई मयाम की इंटरेस्ट सोकपा लेबांग मचा तादब स्टेटमेंट पीरिबसी सेंट्रल गवर्नमेंट चेक तौबियो हाइबम दिहायन निंगे याक्ति लेबाकी दमकता थवाई कथोखरबा बीएसएफ की थौना फबा लानमिसिंग मुनिंगसिंगदुना मिनी मैराथन पांगथोखरे DIG headquarters BSF CI Ops Koyengayna Sinduna Pangthokiba mini marathon adu Kumalampak Main Stadium dagi hauki lamthabagi thauram aduda BSF ki makok thongba official kaya saruk yakhi Kumalampak dagi lamthakiba mini marathon adu Imphal gi tongan ba mafam da seluraba matungda Kumalampak ta lamthungpham oikhi makok mathang tarabasingda selgi manapiduna ikai khumnaba utke amadi laikhidraba Manipur dagi BSF jawan tara mari ki imung manungda ikai khumnaba utke pangthokiba thawramadugo mari lenena BSF ki makok thongba official amana wafum kaya phongdorakhi mini marathon se India gi mafam khudingmakta laikhidraba BSF CPMF ki jawan singi ningsing boina tawbani adu October ki tang kunmathoi de India ki mafam khudingmakta loinamak police commemoration ki maming da tawbani adu Manipur da retire BSF association na masigi wakhal si pohon birakpani laikhidraba singdugi maming da tawraga akhuichu mini marathon ama sinsi haidana adu BSF ki laikhidraba athaubasingi numit thauram tongan battalion na sinduna pangthoknakhi laikhidraba BSF ki jawan singna tamlamba school singda mahairoi amadi laikhidraba singi imung manung yauna thauram sing paksanna pangthokhi school singda laikhidraba jawan singi ming napagaloina na imung manungda khudol tamduna ikai khumnaba utkhi DIG CI Operation Manipur gi mityeng makhada yankhai mari suba battalion BSF na tongan ba school Kaksing Thobal amasung Surachandpur dagi laikhidraba BSF ki jawan mangana tamlamba school singda numit asi pangthokhi Model High School Kaksing gi mahiroi oiramba laikhidraba Constable K Angthang Aimol Kaksing Higher Secondary gi mahiroi oiramba MK Singh Tawarma Higher Secondary gi TS Biswajit Saiton Government High School Surachandpur gi mahiroi oiramba Constable Lonkhohau amasung Government High School Singhat ki mahiroi oiramba Constable S Khamjagau gi mafamda ikai khumnaba utkhi makhoina lebaki damak kathokhiba ningsingkhi Malemgi mafam atai da pangthoknabago Manipur da so Global Iodine Deficiency Disorder Prevention Nimit Thauram pangthoknakre Health Services amasung State Health Society na nimit asi Jenims ki mini conference hold pangthokhi thauramadu Health Minister D Korungthang Commissioner Health PK Singh Health Services ki Director Dr Okram Ibomsa Family Welfare ki Director Dr K Razo Jenims ki Director Dr Deven Laisram Susaruk Yakhi Iodine watpana ohelakpa laina layeng mangamde maramaduna masidagi ngakthoknaba mepung khudingmakna honaminasi haina Health Director Dr Okram Ibomsa na phongdokhi Health Minister D Korungthang na iodine watpadagi hakchangda amangba kaya oi habasi mipum khudingmakta yahongadabani masida media gi achauba thodang lei lamda masida iodine ya watpa lehendana ba ikhoi khudingmakna honaminarasi haiki State Health Mission Society ki makhada District Health Mission Thobal nasu Global Iodine Deficiency Disorder Prevention Nimit Thauram CMO Thobal gi office ta pangthokhi thauramadu Chief Medical Officer Thobal Dr M Jayanta Kumar National Health Mission Thobal gi District Program Manager S Rishikesh Sharma District TB Officer Dr KSS Memsa District Family Welfare Officer Thobal Dr L Akendra Susaruk Yakhi as Rishikesh na hakchang phana nada yekana laina ba ikoina iodine yawa thum sizinnagadabani miyam na kaithel dagi laiduna chana riba thumda yawriba iodine gi saruk asi manghandana karamna sizinnagadagi habasi miyam da khanghanna ba asa singna achauba thodang lawbiyo haiki Numit asi District Hospital Tamenglong da su pangthokhi thauramadu da CMO Tamenglong Dr Sambo Golmai District Nodal Officer Dr RK Kalpana amadi asa kaya su saruk yakhi Bharat Sarkar amasung NSCN IM anigi marakta chathariba santigi wari sanariba asigi matangda handak framework agreement ama sign tawnakiba adugi matangda hawjik phawba miyamda khanganda ba haibasi karigumba kharadi lotuna thamli haina Manipur Pradesh Trinamool Congress ki President Kim Gangte nangasi Sanjen Thong Hauki Bengda leiba party asigi office ta pangthokpa pauni singa unabada phongdokre Party ke Vice President TS Inauzana handak Nagaland ki Chief Minister bu state guest oina lauthoki babu party asine yaning de leiba ki luraba tanfom asida political party sing hunaduna lebagi matam natre hakhi
किम गांगपेना मखा तारदुना स्टेट असगी पॉलिटिकल पार्टी अमदे स्टेट सरकारना मणिपुर कायबा यारोय हाइना चिन खक्तदा लाउदुना लेबना कानारोय हाइखि महांगना मखा तारदुना बॉर्डर पिलर कया मांगसिलगलिबा असि बीजेपी गी लुचिंगबा कया तोइना लाक्लाबसु मणिपुर गी बाउंड्री गी मतंगदा वाफम फोंगदोकलमदबा असि प्रेमदे इम्फाल जिरी लंबी गी फिबम असि उबदा इकाइबा पोई हाइखि framework agreement asi karigidamak spell out tawdabano karigidamak people da tahandabano state government nasu masi matanga kaya muk taknarage karigi khangdok ke haidabano aduga asonta government of India led by BJP by Mr. Narendra Modi karigidamak ngasi hawa not tunat hambano ngasi fawa masi haidok taba maramdi manungda people bu tahaningdaba amale re haina ikoi lowi aikoi gi CM na mi gi state ta changsil lagaw wa ka yarak ngang khre kari gi damak outside state ta leiba CM sing changsil laga ngangning ba pangang da ngang bano masi su we want to know why there is no governance and also politically aikoi si state government the standpoint ekoi khangnu Nagaland gi Chief Minister T.R. Zeliang gi mathakta FIR ama sanduna ain gi oba thabak lokhatna ba ka samthong kendra gi MLA L Ibonsana Kangpopi police station gi OC da wakhat khre T.R. Zeliang na phurup singi marakta nungsinadana ba akanba wahi kaya siznaramba adu yenglaga district administration senapati natraga police station Kangpopi na sumoto FIR ama mahaki mathakta lokhatna mifamata loiraba matungda mahako detain toramba yabani Imphal da phongba tongan ba pauche singda yumpham oiraga Nagaland gi Chief Minister na phongdokhiba wafam adu chanana phurup singi marakta nungsina handana ba simbani lairiba phibam si yenglaga IPC gi section 124A 153A Criminal Law Amendment Act 1961 gi section 2 amasung 3 gi makhada prima facie case leibana chairak phangningai oi maram aduna tangai fadaba FIR ama mahaki mathakta lokhatpina ba OC da cherol ama pisinkhibani MLA Joy Kisanna Andro Kendrabu mapu pandabagi mawongda hairamba wafam adu angakpa fawi thangwaiban kendra gi manung sanba kangjabi lerak kumba Andro Kendrada lambi amata laite haina MLA Syam Kumar na ngasi kangjabi lerak ki phibam yengsinbada phongdokre Andro Kendra gi lambi pumnamak December tha manungda black topping tawba loiragani kangjabi lerak asi MLA Joy Kisanna semba ngamloidabo irabadi mahakna semgani haiki Thaiman SCG Honorable Speaker Manipur na disqualify tawbagi mayok ta pen da bi khulaw ko loyana Andro Kendra gi mafam ja da lakpiramba adigi bi thagali harauje welcome tawi Andro Kendra pajana su Honorable MLA na Andro Kendra lakpi bada harote amna pondok chari adu yam lai bakthi badi Honorable MLA gi Thaiban SC Andro Kendra gi SC ani si Thaiban SC di ayukta mini manga da loi thung chapa ya ba lambi ni adu Andro Kendra lakpiraga Andro Kendra gi lambi thong mayam si koigi adum war mamangi gum haiba adagi keno saka pandabagi mami taraba adagi question ma naminga ga di Andro Kendra namu haib gum sumba yamna al parliamentary speech bilamba yam lai bakthi bani adu aino ji lepchari besi Thaiman SC gi manung ni si Imphal manung gi koigi Thaiman SC gi kangjabi lerak haitar kangjabi lerak si chilai ba lambi si Andro Kendra sangdam naraga di Andro Kendra sumba lambi di ama pholaite anda ko cinema ngum nang ko dori Thaiman SC gi oname MLA na magi leksi hana nambi ro adu leksi magi leksi hana phajana sembi yo oname MLA na semang kamdraga na ai semjage lekai gi paja sing ta tanaraga adu Andro Kendra da lakpiraga awapa sabiraga no Andro Kendra de semang manungda Andro Kendra black topping loin tawni lambi khudimakta all road and IVR adu honorable MLA thangwai bangi su magi thangwai mangi Imphal manung si Manipur gi maithong ni sumba lambi Imphal manung gi hana sumba kulam da sumba SCM da pikraba leda kamu sangba sida wala tha da ipol honba si yam dai baktin sikdam khaloga Manipur gi capital Imphal da leba SCM sa ikai ba poi hadana onbe MLA da media to the message pizari Consumer Affairs Food and Public Distribution gi official singna Imphal East ki July thagi cheng pidrabadi ain gi ba thabak lokhalagani haina MLA Sam Kumar na mahaki quarter pangthokpa pawmisinga unabada phongdokre Pibam asida Minister na sumijeng sangbiyo haiki mahana makata aduna schedule caste ki sakthung mapung phana pidana leirakpa kuirak le masisu athuba matamda pithokpiyo Andro Kendra gi manungda laiba sarkar gi school singi sagalaba building sing athuba matamda sangabiyo haiki yam lai bakthi badi honorable minister da amadi
मई लेनब अथॉरिटी संगाबियू हाइदुना क्या हन हाइजरे अदु ngasi pawda sangabi daba yam laibak thebini aduna sarkar asina department sina hapta ang manungda madu response petragadi madu andro kendra ki pajaga loina haiba Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya sangaragani Manipur ki miyam awaba kokhan si hairabadi BJP ki government lahan banatana atay atopa lambi laite haina BJP legislature wing leader KS Joyce sanna phongdokre wafam asi BJP konthok mandal na sinduna ngasi ibudau loya lakpa community hall khaide mayai lekai de pangthokiba nomagi oiba political conference ta Joyce sanna phongdokibani tharomaduda BJP ki hanigi president TS Sauba treasurer Robin Blackie amadi konthok SC da BJP ki ticket tanari ba mire manga yauna pangthokiba mifamda wafam asi phongdokibani MLA TS Joyce sanna Manipur da sahi tara manga sasan pairek laba Congress government na satharak liba asoiba thawong amadi miyam gi damak yengdaba sing phongdok laduna Congress government asi lengak haitaba seltum season ba haitaba government amani government national lengak satharingai matamasida lupa crore lising manga lana season nakhibadagi utilization certificate pi bangam dabadagi ngasi suwathok oire masigi matakta center da makoina lengak lingaida afaba thabak thorom kaya lanna paikhat lambadagi special area status ki thausil kakthat kibani ngasidi makoina BJP na kakthat le haina maral siri pumnamak asidagi kansi amadi Manipur da afaba lengak amale hansi hairabadi BJP da thajaba thamba mathau tai haiki BJP Singhat Mandal na sinduna nomagyobe political conference ka loinana mass enrollment thoram ama Singhat Bazar da pangthoki thoram aduda election management committee ki convener TS Sauba vice president Asni Kumar national executive member Yanglep Haukip hana minister Oiramba V Hankhalian BJP Churachandpur district pradesh ki president K Bungjalian Singhat Mandal ki president Lamjagen amasung kendra sigi mirep oinana ba sem sariba chinlun thangsu saruk yakki Tharongi saruk ama oina BJP ki information center amasu hangdokhi BJP Khunjak Mandal gi mijeng makhada Kisan Morcha gi vice president Dr KSS Kalana Lusingduna Khunjak Pam Kendra gi BJP ki election campaign ngasi degi pangai kaithel da hogdokre hogdokpagi tharamda Khunjak Pam BJP Mandal gi president NG Iboy amasu saruk yakhi Dr. Kalana party ki president Amit Shah gi yathang matung ina BJP yaningba mi masing khangdoknaba pandamda election campaign asi chathabani haikhi All India Trinamool Congress ki lusingdi Mamata Banerjee ki paktak matung ina Manipur Pradesh Trinamool Congress ki executive committee nauna semkhre committee asigi president oina Kim Gangte vice president oina TS Inangcha Mangcha Haukif general secretary TS Biswanath amasung Sonal Misel khankhre amaromda Priyo Batrabu Manipur Pradesh Trinamool Youth Congress amadi N Pramobuna Mahila Congress ki president oina khankhre hauji pawge marakta na break ama Masi awang nungpoki ahan ba TMT bars industry ni. Industry asi 1993 ki December thada linkhat chekibani. Saiji TMT bars asi German technology na sajabani. Saiji TMT bars asi awang nungpoki ising sitka yamna chanai. Aikhoina yum sajabada TMT bars asi sizinajai. Saiji TMT bars tempat sagat pa khudingmak aikhoi gi marup ni. Water khudingmak water list yawanti. Lakriba January ki tarikh amada masagi chahi taranipan amadi masjidagi henba prajasina electoral roll da minjandiyu. Yum hongkiba mi leikidaba natraga mami masa sobi yauraga su pakatpa chumthokpa yagani. Mari leinaba form amadi akupa marot adogi BLO SCC amadi SDO dagi lawbi. Kaubiraganu form thajinbagi aroiba matam October ki tarikh 24. Sangai Healthcare and Research Center for a Better Life, Uripo Bachaspati Lekai, Impal West. Thamjariba khudong taba singdi MRI, CT scan, X-ray, electrocardiogram, ECG, spirometry, treadmill test, ultrasound, laboratory, physiotherapy, amadi Holter monitor. Tagyal Industrial State Talaiba MS Ranjoy Plastic Industry na chahi ahum mapung pharak pagaloina na water storage tank lakliba ningol chakaw bagidamag 5 to 10% discount pizare. Virgin raw material na saba, technical qualified person sing na saba, chap manaba mamalda makhal kayagi machuda phanganba, chap chapa liter na sajaba, lili amasung thoibi water storage tank ngasi maglengsin biraktuna khudong chaba singa silaw biho. Pain relief ointment, khwang naba, ok sikpa, tang sikpa, thu naba ni singbada sinaba yarba, liksam tukna puthok saba, Oza.
ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕ ꯁꯉꯥꯏ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖ ꯇꯦꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯌꯥꯟꯁꯤꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ LLDP ꯏꯅ ꯁꯥꯖꯕ ꯁꯉꯥꯏ ꯅꯦꯠ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯅꯤꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯆꯥꯗ 8ꯇꯒꯤꯅ 10 ꯐꯥꯎꯕ ꯗꯤꯁꯀꯥꯎꯟꯠ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯐꯪꯕꯤꯒꯗꯕ ꯁꯥꯏꯖꯁꯤꯡꯗꯤ 200, 300, 500, 750, 1000, 1500 ꯑꯃꯁꯨꯡ 2000 ꯃꯤꯇꯔꯅꯤ ꯆꯍꯤ 10ꯒꯤ ꯒꯦꯔꯦꯟꯇꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯃꯈꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯆꯨꯁꯤꯡ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯕꯤꯒꯗꯕ ꯃꯐꯝꯗꯤ ꯂꯝꯐꯦꯜ ꯁꯨꯄꯔꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯈꯛꯇꯗꯅꯤ ब्रेक की तुंग ताराम नोक्सरी मखा ताबा पाउदा मोइरांगी कंगलादा इंडिया की फिराल पाहन की बन निमित निंगसिंग दुना हुमुद्रा हुमदोइरक सुबा प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की निंगसिंग थौरम कुमोन आजाद हिंद आईएनए मेमोरियल कॉम्प्लेक्स द पांगथोखरे आईएनए एडवाइजरी कमिटी मोइरांग अमदी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट न सिंधुना पांगथोखिबा थौरम अदुदा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एम पृथ्वीराज आर्ट एंड कल्चर कमिश्नर एस दिलीप डायरेक्टर के सुशीला एमएलए ओरंबा एस गोपाल मोइरांग म्युनिसिपल काउंसिल के काउंसिलर सिंह सरुक याखी सुभाष चंद्र की मितमदा मियामना लैसुकतुना इकाई खुमनबा उतखी आईएनए म्यूजियम दा नौना हांगदोकपा मणिपुर की हिस्टोरिकल पर्सनालिटी सिंगी फोटो थंबा आर्ट गैलरी अमसु हांगदोखी एम पृथ्वीराजना हौजिक आईएनए कॉम्प्लेक्स असिगी मायोकनबदा लैरिबा टूरिज्म डिपार्टमेंट पाइसिंदुना लैरिबा मफम असि मियामना पामलिबा सेमगतनिंगबगी वाखलोल अदु येंगलगा गवर्नमेंट का तानादुना थबक ओइना पांगथोकनबा होटनागनी हाइखी पुलिस कमेमोरेशन डे की थौरम ngasi बिष्णुपुर की एसपी की ऑफिस कॉम्प्लेक्स ता पांगथोखरे थौरम अदुदा डिस्ट्रिक्ट असिगी एसपी एडिशनल एसपी आईआरबी की सीओ एसडीपीओ अमदे पुलिस पर्सनल कयाना सरुक याखी ममंग सही की सितंबर की तांग अमदगी सही असगी अगस्त की तांग 38 फावबदा लैबाक की दमक थवाई थाखरबा पुलिस पर्सनल समरी हुमुद्रा हुमदोगी मफमदा गन सैल्यूट पीदुना इकाई खुमनबा उतखी लैखिद्रबसिंगी मफमदा लैसुकतुना इकाई खुमनबा उतपना मपुंग ओइबा थौरम ओइखी लम्फेल पातलैबा 53 सुबा बटालियन सीआरपीएफ नसु पुलिस कमेमोरेशन डे की थौरम ngasi आनंद सिंह हायर सेकेंडरी एकेडमी अमदी सवंबोंग हाई स्कूल दा क्लास 10 पास तौखिबा लैखिद्रबा पर्सनल एलबी सेट्री अमसुंग एम ब्रजकिशोर की मफमदा इकाई खुमनबा उतखी थौरम सिंह असिदा स्कूल की ओजा माहिरोई सिंह अमसुंग सीआरपीएफ के मकोक थोंबा ऑफिसर सिंह सरुक याखी मणिपुर सिविल सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2013 की मेन एग्जाम दा माई पाक्तुना बाइबा वोसी यावरिबा कैंडिडेट सिंगबो अरानबा मओंगदा खनखिबगी मओंगदा मियोय खरना मीडिया दा फोंदोकनरिबसि लाइबक थीबनी एग्जामिनेशन असि असोइबा अरानबा यावदना पांगथोकी हाइना जस्टिस फॉर एमसीएससीसी कन्वेनर जेम्स न फोंदोखरे मणिपुर प्रेस क्लब पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा महाकना मेन एग्जाम दा एक्स्ट्रा पेपर कैंडिडेट सिंगदा मिसंग मिखाई नाइना पीखी हाबसे अरानबनी लौनिंगबा खुदिंगमक एक्स्ट्रा पेपर लौनखी असिगुंबा थौदोक थोखिबा लेरबसु एग्जाम लोइबगा फोंदोकपगी महुत्ता एग्जाम हाइदोकलबा मतुंगदा यावरक्त्रबा कांदा फोंदोरक्लिबसि करिगिनो हंखी कैंडिडेट की मायोक्ता मैमना हाइबिरी इन टर्म्स ऑफ पेपर एक्स्ट्रा लोबदो मी एले का खंगनबा मिगिनी खंगदे अदगी only bias of me khang the people ni khang de mai na am pan biri ta seng hai ta di akoi su equally honaraga mayam honaraga yaujarak pani aduga akoi da allegation to bi do adu chumde mamdi akoi su fairly honaraga tawjagi bini sinai mayam am thamjaning isi National People's Party NPP की नोमगी ओबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अमा संगाई प्रोदलाइबा NPP की ऑफिस ता पांगथोखरे थोरमदुदा पार्टी असिगी नेशनल प्रेसिडेंट कोनराड संगमा मेघालय की एमएलए जेम्स संगमा स्टेट प्रेसिडेंट थांगमिलियन किपगेन अमदी एक्स एमएलए विवेक राज वांगखेम सुसरु याखी हंदक बीजेपी दगी तोखरबा जी सत्यवती देवी यावना मियोय कया पार्टी असिदा यावखरे मखोयनी यावरकपदा पार्टी की लुचिंगबसिंगना इकाई खुमनबा उतखी मखोई सिंगी मनुंगदा जी सत्यवती देवी बु पार्टी असिगी वुमेन फ्रंट की प्रेसिडेंट अमदी डॉक्टर पीएस दिलासना शर्मा बु वाइस प्रेसिडेंट की फम पीखरे जी सत्यवती ना लेबाकी सीरबा इशू कया थवा याबगी महत्ता कांग्रेस पार्टी दगी तोगलकपा एमएलए गाइदुना लेबना मखोई की मथौ ओइरी ngasi फावबदा बीजेपी ना स्टेट असिगी याइफगदबा थौरांग अमता पाइखतपा लैत्री हाइना फोंदोखी स्टेट प्रेसिडेंट थांगमिलियन किपगेना ngasi मणिपुरदा इशू कयाना लमदमसी असुकी मतिक वहल्ली इशू सिंग असिगी मरमदा मणिपुर की एमपी अमतना पार्लियामेंट पुखतखिबे लैते अतै स्टेट की एमपी सिंगनदी लमदमसी की इशू कया पार्लियामेंट पुथोक्तुना तकनरे
मसी मणिपुर की एमपी सिंह यामना इकाई निंगाइने मतुंग तारकपददी मियाम की खनबा एमपी सिंह थागतसी लमदम असि दिल्ली दा साइदांगबा लमदम अमा ओइदनबा इरोमदोम लेप्सबा ngamba लेबाक सेमनना होटनरसी एनपीपीडी हाई कमान हाइबा लेते मियोय खरना मणिपुर थुगाइनी होटनरिबा असि मंगफाउनरोइदबा मंगलाने मंग मंगबदी करी सुकाइदे मखोइना मंग मंगबदा अयतपा पिबिरोइसी मंग मंगबदा अयतपा फावबा पिरुरबदी इसोरना सावगनी हाइखि नेशनल प्रेसिडेंट लोकसभा की एमपी कोनराज संगमाना सेंटर न मतम पुनमक्ता नॉर्थ ईस्ट पु नाथैदुना थमले नॉर्थ ईस्ट की एमपी सिंगना यूनियन मिनिस्टर अमा उननबा होटनबदा असुकी मतिक वाहले नॉर्थ ईस्ट पु मंगजिल थाबा स्टेट सिंगा संगदमनबा ngamgadaba सरकार सेंबा दरकार ओय NPP मणिपुर लेहाउदगी पोखिबनी अदुबो महाकी अपोकपा पीएस संगमाना पार्टी असि अमुक हना हिंगल हलंबनी पार्टी असिबु मपांगल कनखल अंदुना नॉर्थ ईस्ट पु अवांग बथाकता पुखनबा होटनबदा मियामना मतेंग पांगबियु मसी मणिपुर भारत की करप्शन दा टॉप 3 की मनुंग सली मसी सेमदोकननबा मियाम मेकअप थोकपा मतम ओइरे हाइखि I can tell you Manipur is among all the states in the northeast. I think Manipur, and not only northeast, in the whole of the country, I think Manipur will rank in the top 2-3 in terms of corruption, which is very sad. There's corruption at every level. Even for employment, even for a simple police job, you have to pay lakhs and lakhs of rupees. How do you expect the state to grow? How do you expect the state to run? This must change. And I think this is the time has come to change. ओजा लिसिंगमा सात्रेट मरफु तरुपु मेट्रिकुलेट पोस्ट डाउनग्रेड पोस्ट ओइना सरकारना ऑर्डर थोखिबेदेगे ओजा सिंगना हौखिबे तांग 15 लगी सिट इन प्रोटेस्ट अथखिबेना मरम ओइदुना एलिमेंटरी स्कूल हाई स्कूल लमदी हायर सेकेंडरी स्कूल सिंगदा लाइरिक ताकपीबे तोखिबेदेगे स्कूल कया पैरालाइज ओइख्रे हाइना ऑल मणिपुर एलिमेंटरी स्कूल टीचर्स एसोसिएशन ना खंगलकले मणिपुर की ओइना डाइन हार्नेस तथबक चंगबगी चाद कोन सरकार न पीरबसु ngasi फावबा चंगबा याबगी थौरांग पिबिदबदगी मसागी चही हेंदोखिबना खुदोंग चाबसिंग फंगदना लेरे हाइना CPI ML ना तेरा थिंगबा जमलेकाइदा वाकत खोंगजंग चंगसिनख्रे पार्टी की स्टेट सेक्रेटरी एस सामुंगौना गवर्नमेंट पीरिबा खुदोंग चाबा असि पीदबगा चप मानरे मरी लेनाबा डिपार्टमेंट की थबक चंगबगी अयाबसु सेक्रेटरीट तगिदि अहांगबा लेत्रि हाइना खुदोंग चाबा असि ngasi फावबा मियोय लिसिंग मंगारोमदा फंगंदना लेरि हाइखि दि दाइना हानिस स्कीम की दमकतदि व्हाई एंड हाउ करिगी पोस्ट ग्रेड तौद्रिनोबा थबक हाबंग मोदु ओइतादि दाइना हानिस स्कीम दो करिगी लयने लाउथिनो करिगी तौरिबनोबा सुमा मयाम जिंगसे मसी कोई पॉलिटिकल पार्टी में वही तारक जो तुमिन लेगद्राबा बाबू सा येंग लेगद्राबा GP Women's College Tribal Students Union की मरी सुबा अरियरो सिनबगी थौरम आदिम जाति होल्ड पांगथोखरे थौरम अदुदा ट्राइबल अफेयर्स की जॉइंट सेक्रेटरी आर्मस्ट्रांग पामे हाने MLA ओरंबा जांगमलुंग पामई जिलियांगलोंग यूनियन की एडवाइजर अमोकामई सुसरुक याखी आर्मस्ट्रांग पामेना नहा ओरिंगेगी तांकक असि यामना चक्सिल निंगाइने खुनाय असिदा मतिक चाबा मी अमो ओइगे हारबदी होटनबा कनबगा लोइनेना थमोय सेंगना मसागी फेप लाइना थबक तौबा ताई हाइखि थासिगी तरा तरुक्तगी चथरकलिबा कुंबीदगी वांगो फावबगी लंबी कोइलास थादबगी चकाबन ngasi सुमियामना मफम कयादा लंबी थिंगदुना चंगसिनखि सगांग कैथेल मियाम थोरक्तुना बन सौगतखि खोंजंग असिना दुकान कैथेल सिंग थोंगलनखि कोइलास थाबा हेक हौद्रिबा फावबा मियामगी खोंजंग हंदोकलोय हाइदि यारिपोकदगी चंद्रखोंग फावबगी लंबी सेंबा हौरमलगा लेपखिबगी मायुक्ता यारिपोक बामो लेकागी मियामना लंबी थिंगबगी खोंजंग चंगसिनख्रे खोइसाउनरबा मियाम थोरक्तुना लंबीदा मै थादुना अचत अवोक सिंग थिंगखि लंबी सेंबिद्रिबा फावबा खोंजंग असि चंगसिनगनी हाइदे लमसांगदगी खोरखोल ताबा लंबी के फत्तबा मफम सिंग मरी लेनबसिंगना निमित 8 निगी मनुंग सेमजिनद्रबदी खोंजंग कया चंगसिलगनी हाइदे मयांग लांगजिंग नुपी सेमगत सागत लोब लमसांग तु खुरखुल रोड डेवलपमेंट डिमांडिंग कमिटी अमसुंग उक्रामदान सिंधुना मयांग लांगजिंग कम्युनिटी हॉल पांगथोखिबा मियामगी ओइबा मिफम अमदा खुंजा सिंगना वफम असि थमखिबने मिफम अदुदा लमसांग केंद्र की MLA ब्रज विधु वर्क्स मिनिस्टर बिरेन अमसुंग PWD की इंजीनियर सिंगसु सरुक याखि मिनिस्टर बिरेन लंबी असि सेंबा हौननबा थौरांग तौरगे दुम ओइनमक अककनबा मतमदि थंबिगनो हाइखि डॉक्टर सोनामल सिंह नृत्य कथा कृष्ण ngasi पैलेस कंपाउंड लेबा महाराज चंद्रकृति की ऑडिटोरियम द उत्ख्रे संगीत नाटक एकेडमी न्यू दिल्ली अमसुंग जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी इम्फाल अनिना खुसन्नदुना पांगथोखिबा थौरम अदु मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तुल्ला यावना सकनाइरबा मियोय कयाना येंखि
इम्फाल जिरी लंबी की मक्रू अमदी कैफुंदा की मफम सिंदा लंबी की फिबम फतबना गाड़ी चटपदा खुदोंग चादबा मायोक नरिबा असी सेमननबा जेसीबी मरी यावना नुंगपुबा गाड़ी चाम हुंबुद्रा ngase इम्फाल दगी मफम अदुदा संगसिनख्रे गाड़ी सिंह अदु चटचिंगै की मांगोइनना टीडीसी की प्रेसिडेंट रंजितना लंबी असी सेमनबगी द मंगरा वर्क्स मिनिस्टर की चेंबर दा बीआरओ के चीफ इंजीनियर यावना वारी सानखी लंबी असी WBM लौदुना ब्लैक टॉपिंग तौगदबा नत्ते अदुमैनमक गाड़ी थबो यानबा मोंग द सेमगदबनी हाइखी मिनिस्टर वर्क्स की चेंबर दा अखोय बीआरओ की चीफ इंजीनियर यावना वारी सानखरे मदुदा होजिकी मतेक्सी नुमित मंगा तौनी बो चंगोइदबा हाइबंदी मैक्सिमम 6 days गुमदो लोबे आबा जगह सिदे करी 15 डिसेंबर हारिना मतम जि लौदुरिनो हंकांदा मखोय मसाना दुम याजायबा हारिबसि सेमो सेमदी only 5-6 days दा लोबे आबनी अदुगो होजिकी सोखरिबा होजिकी टूरे नोरखिबा जगह सिगी डेवलप तौनबा मदुगी बिल्डअप तौनबा मागी सब बेड मयाम सि सेंगलंगनबा पैसा लैते अदुना ngमोयना मिनिस्टर की ममांगदा मखोय अदुम हाय मदुदा अखोयना याबा ngमोय टीडीसीना मदु करिगी डिसेंबर 15 नायगदोरिमनो अखोय होजिमा आइदी नुमि मंगा तौनिसकी मनुंग सेमंग थोय सेमबिउ हाइदना अखोयना संगेलपदगी ऑनरेबल मिनिस्टर वर्क्सना हाइबसिदे यामना अचौबा इनिशिएटिव अमन लौबिरकांदा एस्कॉर्ट की अमदी सकदौरिबा मयामसिंगी अचौबा मतेंग अम पिरकाना ngasi अखोय हाइबा लंबेनसि अखोय सेमुगे ngasi दि चचरगेना अखोय चलुगेना अखोय अदुमाइना लेपसेबनी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो ना इंदिरा पार्क मनाक्तगी NSCN के कादर अमा थासिगी तरा नेपाल फारे हाइदी पुलिस डिपार्टमेंट की पीआरओ की चेरोलमना फगल अबमियो अदुगी ममिंग ओइनाम शरदचंद्र सही निफुमरी अपोक्वा रूपचंद्र सिंगा मखा कवा मनिंग माइबम लेकाई देगिनी महाक माइबम ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 38 की मेंबर ने हाइदी State Development amasung Geopolitics in Northeast India Engaging Contemporary Reality haiba hiramda nimit nini chathagadaba National Seminar ama Moirang College da hokre UGC Guwahati Northeast Regional Office की मखादा Moirang College की Geography Department amasung Center of Alternative Discourse kapun sinduna pangthokibani Seminar asi hokdokpagi thoramda Dr. Lokendra Arambam Moirang College की Principal Dr. K. Anand JN New Delhi के Assistant Professor Krishna Damina susaruk yakhi तोंगान बा रिसोर्स पर्सन कुनिपाना सेमिनार की पेपर पुथोकनी खुनाई असिबो मांगदबदगी कनगदबा लमदमसिगी नुपी ओबी कयाना नोमगी चाहैदब चादुना निसागी इपाक्ता तौरकले लमचत सजत मांगसिलकले तौहैदब कया तौरकले हाइना केसीपी पोइरै मैतै लुपना फोंदोरकले लुप असिगी पब्लिसिटी सेक्रेटरी मालेम गानबा मैतै की चेरोल अमना मसा मपुरेबे सिंबु फत्तब लंबीदा चटखिदनबा सेक्शन सेनादुना असोय अरान यंगसिनगदबी ममा ओइबी कयाना हराव कुमाईगी मिंगदा अयुक नुंगथिल नुमिदांग नाइदना लमजाव सोरोकता थोक्तुना जुवारगी मसक ओइरबा लगाव खावरकले असिगुम्बा तुकत चनिंगाई ओइरबा सजत असिना इरमदमसिगी ममा ओइबी कयाना चथरकलाबदी इरमदमसि नोंगमा नत्रगा नोंगमदी लेखादा सिंथरक्तुना लमदमसि पुंगमांग मांगमिनरगनी मरमदुना कोऑर्डिनेटिंग कमिटीना कुपना खनरबा मतुंगदा लाकदौरिबा दिवाली कुमहाई अमदी निंगोल चाकौबगा मरी लेनना चटनबी अमगुम चथरकलिबा लगाव खावबा मतम सुपगी ओइना थिंजिल्ले हिरमसिदा क्लब की इसिलिनाउ सिंह मैरा पाइबी इमा इबेल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन नुपी लुप सिंगनसु यंगसिनबिदुना लौखटफम थोकपा थबक लौखट हनिंगी हाइदि हौजिक पाउगी मरकथने ब्रेक अममो चांगी लेबर सोलकपदगी पुजु सिंगतबा हक्चम चोक्थरबा तुंगा चाबा यारक्तबा खोंग हामा नुंगारक्तबा सिंगिदमक अमत्त नायरबा उपायदि जॉलिप सायर अमसु जॉलिप कैप्सूल बु चंगिने सिनबियो Regional Sarasphere 2016 Imphal Lakliba October ki tang 19 ki November ki tang 3 fawba Manipur ki Tidim Ground Tidim Road Imphal da pangthok sergani Manipur amasung Manipur ki mapandagi handloom product handicrafts cultural program musical night ethnic food stall rural self help group product na puthokpa olam sing puthoktuna makhal mathel kaya ama miyam da khudol tamjari miyam na laktuna amuktang mahaw tangbiho aigi thamoina achit pathajaba thamjari Sri Mani Kumar Jewelers. Yunga samay raka khanbana dikana roi engona loina thengna khrabani wakhal do wagana lao aikoi ko do phasarina rase miyam gi apamba design ko dilo soidana phallagani Sri Mani Kumar Jewelers.
Rabia Emporium Singjamai Chingamathak Handloomgi Oiba Iramdamda Sajaba Ningthi Zeraba Top Traditional Pige Rani Blouse Silk Sari Amadi Makhal Kayagi Mayek Naiba Ningthi Namatamga Chanaba Design the Lonba Product Sing Supangbigani Ningol Singi Damakta Amadi Lupi Singi Lighting Oibiu Ngasimak Lingsing Biratuna Ningthi Zeraba Item Sing Asili Eng Tabiu Amadi Kudong Java Asilobiu Manipur University ki Academic Council na Admission Reservation ki matang da lauki ba warep yaning da bafong doktor na ngasi Chandel da Mairoi Singh na khongsat chatkre asum gi lamjing makhada Naga Students Union Chandel KSO Chandel Thadau Students Union Chandel na sinduna khongsat adu jafog da leiba mini indoor stadium da pullaba matung Chandel bazar phawduna DC office phawba chatki MU Academic Council की वारेप यानिंग दे लिसिंगनी तारा निथोइदा पार्लियामेंट पास तो की रिजर्वेशन चटना हलो ट्राइबल सिंह हक मत कनो हाइबा प्ले कार्ड न सिंह बसिजना की DC Chandel Bobby Wakhom unaduna mahaki खुथांगदा इंडिया की प्रेसिडेंट ता मेमोरेंडम अमा पिसिन के असुम की प्रेसिडेंट जोसेफ मारना एडमिशन रिजर्वेशन की मतंगदा MU अथॉरिटी ना लोंगाकना सतपियो मिचंग मिखाई नाइबा मोंगदा MU दा इरांग थोअन बिगनो लिसिंगनी तारा तरुक की वाथोक ओइदना लाकलाबा वाफम असि अथुबा मतमदा वारोइसिन पुरकपा पामी हाइकी Central Rule 2006 to 2012 दा amended तौगबनी MU की authority सिंग कांगलुप नाइबा मोंगदा वायेन तौबिरगा लोगी वांगबदा लेरगा कयाम कुइना MU से इरांग थोहलगा थमगे आइरिबनो छात्र सिंह लाइक तमनिंगे लाइक तमहनबिरो मरी लेनबा अथॉरिटी दा तानकिबे डिमांड थबक ओइना पांगथोरक्तबदेगी नोने प्राइमरी हेल्थ सेंटर की स्टाफ सिंगना निमिदांग ड्यूटी तौबा लेपख्रे सही कुंथ्रा रोंगी ममांगदा साखिबा स्टाफ सिंगी क्वार्टर फिबम चादबना अहिंग लेकपा किनाबदेगी सेमजिन बिननबा अथॉरिटी दा खंगन ख्रबसु थबक ओइना पाइखत पिद्रे अनोबो बिल्डिंग सिंगसु युहार हाखिबा अदुदा चेखाइरे क्वार्टर सिंग असि सेमजिन साजिन द्रिबा फावबा निमिदांगी ड्यूटी तौररोय हाइरे मणिपुरी साहित्य परिषद असम की निमित हुमनी चथगदबा 85 सुबह सही की मिफम ngasi साउथ बराक रूरल डेवलपमेंट की विवेकानंद लखीपुरदा लेबर लंपाक्ता पांगथोखरे थौरमदुदा परिषद असिगी प्रेसिडेंट तिंगोम बेनुबाबू ने लुसिंगदुना लुप असिगी लेखिद्रबा मियोय सिंगी मफमदा इकाई खुमनबा उतखे नाट की सतनबी कयागा लोइनेना मियामगी ओइबा याइफा खोंगसत अमसु प्रेसिडेंट ओरंबा फ्रीडम फाइटर एस गौरगी मितमदा इकाई खुमनबा उतखे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी की मिफम अमसु पांगथोखे कोंगपाल सनम लेकाई की कोंगबतुरेल की ममांग थंगबा लंबी की सरुक खचिगाव केंद्र की मिरेप ओगदौरिबा नाहकपम इंद्रजितना सिमजिनबा होख्रे था तरे निपा लोम लंबी मतेक असि चखाइदुना लेरबा फावबा मरी लेनबसिंगना येंगबिदना लाकपने फत्रबा मतेक असिदा एक्सीडेंट थोक्तुना असोक अपन कया यावख्रबनी हाइरे रोटरी इमेज बिल्डिंग हाइबे हिरमदा डिस्ट्रिक्ट लेवल सेमिनार अमा इम्फाल होटल ला पांगथोखरे रोटरी क्लब ऑफ पोलो सिटी ना सिंधुना पांगथोकिबा थौरमदुदा क्लब असिगी प्रेसिडेंट सलाम सचिदानंदा डीजी डॉक्टर रिंटू गुहा ममांगी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एम चौधरी सुसरुक याखी थौरमगा मरी लेनना सिरोई लिरी मिंगथोनबा सोबेनियर अमसु पुथोखी सेल्फ हेल्प ग्रुप अमना लोन लौख्रबा सिंगलक्तबदगी CBI ना वाहंग पाहंग चथरे हिरमसिदा वांगोई केंद्र की MLA ओरंबा सलाम जोई चेनै हाइना फोंदोरकलिबसी करिगुंबा हिरम अमतदा चेनाबा लैते हाइना रूरल मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट मोइरांगथेम ऋषिकांतना सेंगदोकली मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पावगी मिफम अमदा महाकना सेल्फ हेल्प ग्रुप खरना लौरुबा सनफम रिकवरी कैंप अदुना ऑर्गेनाइजेशन नसिना पुथोकतुना सिंगनी हाइखी निंगोल चाकौबा नक्सलकपगा लोइनना ख्वाइरंबन कैथेलदा खुदोंग ताबा लौरगा ngasi nungthil pung amarom tabada SK cosmetic ta pot leiba saraga nupi amana atopa pot leiribi nupi amagi bag puduna satkhiba dukan gi khimba CCTV camera na namhore hiram siga mari lenana tera lukram lerakta leibi lairanjam ongbi bimolatana city police ta complaint tawduna nupi adugi khongul libi na ba wakat khre पुखरी बेक अदुदा सेलोइना लुपा लिसिंग तरा पोट ओइना लुपा लिसिंग मंगा अमसुंग सोनीगे मोबाइल फोन अमा यावख्रे हाइरे
Taramathoi suba Pensioners Day gi thauram ngasi pisum thongda leiba pensioners singi sanglen na pangthokre Manipur State Pensioners Union na sinduna pangthokpa thauram adu da tongan tongan ba form pairam laba thabak tagi potharaba mioi sing saruk yakhi thauram duga mari lenena Pensioner Union gi President Yaimana Pensioners singi ihau mai pakhiba nimit puning singduna Pensioner Day gi thauram asi pangthokpani haikhi DSP Excise Thobal L Ragugi Makhada Yaripok Excise ki OC Sanasam Nil Kumar galoina na station asina konba mafam singda thiba humbagi thabak chathabada yungau mayam ama fagatuna manghan kre lakadauri ba assembly mikhal gi yenglaga Election Commission of India na pirakpa instruction amagi makhada drive asi chathabani makhatana district asigi atai mafam singda su chathagani haire Autonomous District Council Chandel ki Medical Department ki mateng aloine na Hill Council more na sinduna limna layeng bagi camp ama more ward number 2 da laiba Hope Center da pangthokre camp adu da tongan ba layong kaya layeng bagaloine na hidak langthak amasung atai test tawbagi khudong chaba supikhi Manipur Urological Society amadi RIMS Department of Urology na yumbu oiduna kuntaruk suba Urological Society of India East Zone gi Annual Conference ngasi Imphal gi Classic Grande Imperial Hall da pangthokre ngasi gi thoramadu da AIMS ke Urology Department ki Head Dr. P.N. Durga Urological Society of India ki President Dr. Rajiv Sood Secretary Dr. D. Ramesh amadi President Urological Society of India East Zone Dr. Anup Kumar Kunduna Singba Miyoi Singna athoiba mithunglen sing oina saruk yakhi loinena souvenir masu release tawkhi Thauramga mari lenena urology gi lamda thabak tawriba thoidok hendokpa doctor singda award sing piduna ikai khumnaba utkhi Thauramga mari lenena Urological Society of India East Zone gi Secretary Dr. Harpreet Singh Society asina ngasi phawbada chatharakliba tongan ba urology ga mari lenaba report sing miyamda pathoktuna khanghankhi BJP Tamenglong Mandal na lakadauriba mikhala sida Tamenglong Kendra gi oina mirep oigadauriba hana minister oramba Samal Jendaibu BJP gi mirep oina na ba mandal gi president Phungan Phaumaina lauthokre constituency asida KS Panmaisu mirep oina na ba sem sari bani board level committee gi mifamama mandal gi office ta pangthoklaba matung Samuel bu amata ngairaba mirep oina na ba yana khibani hauzik sanabagi pau amuk phangbigani Ngasigi sanabagi pauda WJFC na taruk suba P Tilotama Devi Memorial 3rd Division Football League Tournament ke champion oikre Oriental Club na ranasap tahaure Super League ngasi sanaki ba aroiba match ta Oriental Club na kuki SC goal ahum amada mai thibe pikhi ngasi loisinbagi thoramda Youth Affairs and Sports Jiribam gi MT Log All Jiribam Sports Association ki President L Brajakanta tournament asigi donor P Manisu saruk yaduna sanaroi singda manamatum sing yanthokhi Arunachal Pradesh na yumbu oiduna chathariba Dr. T. Au Football Tournament ki final da Manipur ga Sikkim ga tangkulhumdoi da thengnaragani ngasi sanakiba ani suba semi final da Sikkim na Assam bu tie break da Panjil mari ani da thoiduna final sangkhre Colombo da chathariba ahanba South Asian Aquatic Championship da ngasi Manipur gi Air League singna gold medal ama phangba ngamkhre mahakna meter yankhai gi breaststroke da gold medal si phangkhibani Imphal West District Football Association sinduna YW Ground malom da chathariba 3rd Division Football League Tournament nga CMYC na Sikobo Panjil ani amada aduga YUC na Juvenile Club Panjil ani sinoda maithibe pikre Imphal East District Football Association sinduna Thambal no Sports Complex Poiro Khongjil da chathariba Ngangkham Boy Memorial 2nd Division Football League Tournament ke ngasi sanakaba match singda ASYC na YBC bu Panjil amasinoda thoikre SSC ga SWC ga Panjil amamamda draw chatkre PYW ona UDO bu Panjil ani amada thoikre maromda association asina sinduna chathariba nahakpam apabi 3rd Division Football League Tournament ta SSC ga SUFC ga Panjil amamamda draw chatkre All Manipur Bodybuilding Association ni makhada Imphal West District Bodybuilding and Fitness Association sinba taramari suba Mr. Imphal West amade ahum suba Women Fitness Contest kodompokpi mamanglekai Community Hall da tangkulhumdagi nungthilpung ani tabada pangthoklagani
क्रीडा भारती मणिपुर न सिंबा अहानबा स्टेट लेवल फेस्टिवल ऑफ इंडिजिनस गेम्स ऑफ मणिपुर मुक्ना जात्रा लागिबा तांग 24 दगी 30 फाउबा थाउ ग्राउंड दा यूनियन मिनिस्टर सिंह सरुक यादुना पांगथोकलगनी हाइना क्रीडा भारती मणिपुर के कन्वेनर एन जीवन फोंदोखरे मणिपुर प्रेस क्लब दा पांगथोकपा पाउगी मिफम अदुदा जीवन मखा ताना फोंदोखिबदा मणिपुर दगी इंडिजिनस गेम्स सिंह योखटनबगी पांदमदा पांगथोकदौरिबा फेस्टिवल असिगिदमक डिस्ट्रिक्ट लेवल दा अक्टोबर तांग 19 दगी 15 फाउबा मुक्ना जात्रा पांगथोकतुना खनकटलबा मियोइसिंग अदुना स्टेट लेवल गे ओइना अक्टोबर 19 दगी 30 फाउबा पांगथोकदौरिबा असिदा सरुक याहनगनी हाइरे स्टेट लेवल की थौरम असिदा यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर विजय गोयल कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर डॉक्टर महेश शर्मा अमदे एजुकेशन एंड फाइनेंस मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा लाक्तुना सरुक यागनी हाइरे तमिलनाडुना मथंग थागी तांग 10 दगी 13 फाउबा चथगदौरिबा 52 सुबा नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप दा सरुक यारुगदबा नुपा मसा अमदी नुपी मसा पुन्ना सानरोय 94 एथलेटिक एसोसिएशन ऑफ मणिपुर न खनख्रे सानरोयसिंग असिना अक्टोबर 15 फाउबगी मनुंगदा एथलेटिक एसोसिएशन ऑफ मणिपुर की सेक्रेटरी दा रिपोर्ट तौरना बखंगहल्ले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्पेशल एरिया गेम सेंटर कुमलंपाकना तोंगान मसानसिंगदा टैलेंट लेरबा सानरोयसिंग लौगदौरे मसानसिंग अदुदी बॉक्सिंग फेंसिंग जुडो कराटे दो वुसु वेटलिफ्टिंग रेसलिंग शूटिंग जिम्नास्टिक स्विमिंग अमदी डाइविंग मसानसिंग असिदनी अकुप मरोल सेंटर असिदगी खंगलबा यागनी हाइरे उत्तराखंड पांगथोकदौरिबा अहानबा इलाइट सीनियर वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मरी लेना ट्रायल सिलेक्शन अक्टोबर 19 खुमलंपाक बॉक्सिंग स्टेडियम मणिपुर एमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन सिंधुना पांगथोकदौरे सरुक यागदबा बॉक्सर सिंह सानबदा संगबा पोटलम यावरकदबनी हाइरे मिनी स्टेडियम तमेंगलोंग चथरिबा 3 लक्षुबा गॉस्पेल यूथ सॉकर की ngasi sanakhiba ahanba match ta CMF na TUBC bu goal mari sinoda thoikre anisba match ta CBC na RDC bu goal om sinoda thoikre सही असगी अक्टोबर की तांग 13 दगी अक्टोबर की तांग 13 फाउबा श्रीलंका के कैनिंदा जितकुने दो फेडरेशन सिंधुना श्रीलंका दा पांगथोखिबा एशियन जितकुंदो चैंपियनशिप दा भारत की महत सिंधुना सरुक यारुबा मणिपुर की स्थानरोय 13 की मनुंगदा किलोग्राम 10 15 फाउबगी कांगलुपता गोल्ड मेडल लौरखिबा टेनिसन अरुबम लेकाई मियाम अमदी इमुंग मनुंग यावना लमदम अदोंगी क्लब मैरा पाइबिसिंगना इम्फाल एयरपोर्ट ता हराउता यामना ओखरे टेनिसन अरुबम उरिपोक पोलम लेकाई दगी अरुबम बिमोल मैतै अमदी अरुबम ओंबी गनिता दगी मरीसुबा मसानुपानी मसागी सही 12 रोमदा ngairiba टेनिसन हौजिक हेरिटेज कॉन्वेंट स्कूल दा क्लास 6 तमले इंडिया की तोंगान तोंगान स्टेट सिंग दा पांगथोखिबा मसाना असिदसु गोल्ड मेडल कया लौरखरे अमरमदा चैंपियनशिप असिदा सरुक यारुबा सानरोय 13 अमदी कोच पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी मेघाचंद्रना हराउतरामना ओखरे मणिपुर प्रेस क्लब दा पांगथोकपा थौरमदुदा मेघाचंद्रना असिगुंबा मसाना असिदा सानरोय 13 ना भारत की महत सिंधुना सरुक याबदा गोल्ड मेडल अनि लौरखिबा अमदी अतै मेडल कया पुरखिबा असि लंदम असिगी चौथोकचनिंगाइनि फुंदोखि थौरमदुदा सरुक याखिबा कोचनासु सानरोयसिंगा पीखिबा परफॉर्मेंस बो थागतपा फुंदोखि उदयपुर मथंग थागी तांग 19 दगी 10 फाउबा पांगथोकदबा सही 19 की मखादा लेबा नुपा अमदे नुपी की ओइबा ऑल इंडिया ओपन कैनोइंग स्प्रिंट चैंपियनशिप अमदे मंगा सुबा नेशनल ड्रैगन बोट चैंपियनशिप का मरी लेना सही 19 की मखादा लेबा एसोसिएशन असगी सानरोय अमदे स्टेट प्लेयर्स सिंगना ट्रायल सिलेक्शन की दमक ऑल मणिपुर कैनोइंग एंड कयाकिंग एसोसिएशन की सेक्रेटरी दा रिपोर्ट तौरना बखंगलक्ले हौजिक मखा ताबा सानबगी पाउ बोयाई निंगथौजमदगी अमुक फंगीगनी ngasi sanabagi makha taba pauda state league football taramatu suba manipur state league ki ngasi sanakhiba match da neroka football club sangapam amadi SSU singjamai mai pakre sathariba league asida neroka football club sangapamna match nipal sanaba loikhibada point 12 phangduna mangjin thakre SSU singjamai ngasi mai pakhibasina league asigi team singi position da chauna ohongwa lehenduna tare suba position da lady All Manipur Football Association Sinduna Imphal gi Mapal Kangjimungda Khumukcham Ingosa Singh Memorial Trust ni sponsor tawduna mamang thagi August ki tang 12 dagi state asigi masak narba team 12 na saruk yaduna chathariba sehi asigi 13 suba Manipur State League ki ngasi sanakhiba ahanba match da Neroka Football Club sangaphamna Nisa Thangmai banbu goal ani sinoda maithiba pikhibani Neroka Football Club sangaphamgi maipapugi goal ani du Iziogu Sinidu Emmanuel amadi
CI Susil Kumar na match ki yangkai manga suba madi marifu suba minute chanduna match asi mai paki. Match asida Neroka Football Club sangapam gi sanaroi M Dhananjoy Iziogu Sinedu Emmanuel amadi Nisa Thangmiban gi sanaroi Deepak the center referee na unsporting behavior gi damak yellow card utki. League asigi ani suba match ki sanakibada SSU Singjamaina Nako Nambul Mapalbu goal ama sinoda maiti bapikre. SSU Singjamai mai pakpagi goal adu Azmir Sethina match ki marphunithoi suba minute chankibani. Match asidasu SSU Singjamai gi sanaroi MD Riaz Khan T Khamin Thang amadi Azmir Sethida center referee na unsporting behavior gi damak yellow card utki. Chathariba League asigi hayeng nungtil pung ani tabada Trupu Nambol amadi FC Jalen Sadar Hills ka sanagani. League asiki haujik phawbada Neroka Football Club sangapamna match Nepal sanabada point kunithoi M Khabamna match Nepal da point kunmathoi Trauko Kaithelna match Nepal da point taramapal FC Jalen Sadar Hills na match Nepal sanakibada point tarataruk amadi Nisa Thangmaibana match Nepal sanabada point taramari phangduna makok mathang chali. Table tennis. Manipur Table Tennis Association Sinduna Deng College ki Indoor Stadium da District Ahum amadi Unit Anigi Nupa amadi Nupi Tennis Sanaroi Chamaga Tarukna Saruk Yaduna Tha Sigi Tang Taramapal degi Sathariba Kuntranipal Suba Inter District amadi State Open Ranking Table Tennis Championship ki ngasi men singles ki sanakibada Group A gi winner Manipur Police Sports Club ki L Bikram na takre. Group B gi winner na AZ gi TS Dharmendra. Group C gi winner na Imphal West ki K Rohit. Group D gi winner na Imphal West ki Y Subhash Chandra. Group E ki winner na Thoubal District ki KSH Usha Kiran. Group F ki winner na AZ ki TS Ashay Kumar. Group G ki winner na Imphal West ki Kenau amadi Group H ki winner na AZ ki Y Dinesh na takre. Youth Boys Singles ki sanakiba match ta Group A ki winner Imphal West ki K Rohit na District asigi RK Daniel bu maiti bupi ki. Group B ki final da Thawal District ki W Lanthoibana Imphal West ki E Thomas bu maiti bupi ki. Group C ki final da Imphal West ki Kanau K na Imphal East ki I Samsung bu maiti bupi duna winner oikre. Group D ki final da Thawal District ki L Manjuna Imphal West District ki I Rudy bu maiti bupi ki. Inter-school football. Department of Youth Affairs and Sports na Sinduna Thasigi Tang Taramapal degi Nupa amadi Nupigi District Taranipal na Saruk Yaduna Kumalampak Main Stadium amadi Kumalampak Artificial Turf Ground na Sathariba Sahi Traten Makagi Nupa amadi Nupi Masagi State 11 Inter-school football tournament ngasi sanakiba Nupa Masagi ahanba mesta Imphal East District na Tamilong District pu goal mari amada maithiba pikre ani suba match ki sanakibada Bisnupur District na Senapati District pu goal ani amada amadi ahum suba match ki sanakibada Sandel District na Kangpopi Subdivision bu goal ahum sinoda maitiba pikre. Sahi Tratin Makagi Nupi Masagi sanakiba ahanba mesta Imphal East District na Sandel District bu goal ahum amada maitiba piki. Ani suba match ki sanakibada Sursanpur District amadi Bisnupur District goal amata sanadana draw satkre. Ahum suba match ki sanakibada Imphal West District na Kangpopi Subdivision bu goal ani sinoda amadi mari suba match ki sanakibada Thoubal District na Senapati District bu goal taruk sinoda maitiba piki. Sathariba tournament asigi Nupa amadi Nupi ki semi final match sing hayeng ayuk sanaragani. Rock climbing. North East Zone Sports Climbing Committee na Sinduna Kangla Rock Wall MMTM Minuthong da pangthokiba first any sub junior speed climbing competition gi ngasi nupi macha gi pangthokibada Arunachal gi Pisa Yaguna ahanba Mizoram gi Lalawang Mina ani suba amadi Mizoram gi Thangmelan Thingthari na ahum suba position takre. Nupa macha gi pangthokibada Arunachal gi Demu Puluna ahanba Manipur gi Mangal Jumnam na ani suba amadi Mizoram gi Ishak Balan Pekana ahum suba position taki. Pangthokiba competition asida state taret ki Nupa amadi Nupi climber nifu tarena athoi ahen tanaki. Amaramda committee sina sinduna hayengdigi Taranipal suba North East Zonal Sports Climbing Competition Kangla Row 1 MMT Minuthongda pangthoklagani hari. Hautoboki thoramda Manipur Sarkar gi Youth Affairs and Sports Department gi Commissioner Ais Dilip, Manipur Olympic Association gi Secretary Sunin Elangbam, National Sports Climbing Committee gi Chairman Colonel Ajit Datta, Manipur Sports Climbing Association ki President L Suresh, North East Zone Sports Climbing Committee ki Chairman Y Sursan amadi MMTA ki President N Ibungo Chopina thoram mapusing oigani.
Thank you so much. Usekon Kang. Konthojam Kendra Kangkutna Singjamai Kendra Kangkut Pumaiti Biduna Marisuba Ibudo Wangpuren Khana Sauba Mix Orphan Kendra West Likam Knockout Kang Tournament ki semi final sangkre. Manipur ki nat ki oiba masana ama wariba kang Manipur ki mangki danaba madi masana si hena chakol hanna bagi pandamda Usekon Kangkutna sinduna Usekon Laikon Community Hall da mamang thagi tang kunteretegi Kangkut tarani thoina group mari thongna khaidokuna sathariba Marisuba Ibudo Wangpuren Khana Sauba Mix Kendra West Likam Knockout Kang Tournament ki ngasi sanakiba Marisuba aroiba quarter final match da Konthojam Kendra Kangkutna Singjamai Kendra Kangkutpu Panjil Taramathoi Nipal da Maithi biduna semi final sangkibani tha sigi tang kunmari da ahanba semi final da Thongjo Kendra Kangkut amadi Konthojam Kendra Kangkut ka sanagani ani suba semi final match tha sigi tang kunmanga da Nambol Kendra Kangkut amadi Woinam Kendra Kangkut ka sanagani Thakasari boyai hojing makhata ba inga sagi pawa muk phangbigani ngasi nomagi oikiba aying asagi pauda ICAR Lamphel Patagi phangba paugi matung ina ngasi ki khwaidagi sakiba degree Celsius kunmafal dasmik ahum khwaidagi ingba degree Celsius taratare dasmik suino nungsitta yawba ising manilgi sang ayukta sada sama nungthilda sada humphum doi oiki Sigi no sukide. Arubada maruba paumo. Aige furuki wakalo le satnara badi ekoi masel gi marakta nungsina bagi tang walakani masina tungda amangba oirakani haina Education Minister Dr. K.S. Ratan Kumar na phongdokre. Chief Minister amana atopa lebak kainaba wangang bahawna de lebak macha tadaba thawong ni haina CPI gi State Secretary Dr. M. Narana phongdokre. Amadi Laibaki damak thawai kathokraba BSF ki thangna phabala nising muning singduna mini marathon pangthokre Nasigi oinadi ISTV na pizaba Manipuri pau matang asida loisinjari miyang tabiri ba pumnamakpo amukahan na kurumjari